Ытыктабыллаах бир дойдулаахтар бүт. Эгене барыгытын Саха Республикатын бир кере берие чагылхай күнүнэн Максим Кирович Амосап төрөбүт төрөт төлбетин Хатырык нехелеген жонун хергетин атыттан этитик истенек эгардалибет. Максим Амосов, Булатын Оюнскай, Исидар Барахов, Степан Рыжуков, Степан Васильев курдук чулуу жоммутун бүкүн каянда актан санаан аыктаакпыт. Келер кенегаски кенчари ытчаппытыгар кинилер олокторун үлелерин сырдатар ытык еспит болар. Бастыгы президент Михаил Ефимович Николаевтан сагалан республикабыт үрдүкү салалтата Хатырык нехелегер сөттөг болгомтуну уран сылын айы мусустар хүлбэхетте күнүгер государственность историятын түмелигер өрүлээх терээхин ыытыллар. Бары билерби курдук дойдугу түрдүнен турбут пандемияндан себестен нехелек общественнахын депутаттарын атыттан долгуян туран эгардебитин уяр сетиминнеңе ыйтабыт. Багарабыт этеңге болууну чеген чабдик сылжың. Корсунун айнемыт коммунист ходойбут умнубат убайбыт Амоса Максимы. Sa